بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقدی حال ماست آن. درود بیننده های عزیز، باز هم برنامه گلچین مثنوی است و ما امروز باز یک حکایه دیگر را از کتاب مثنوی معنوی برای شما قصه میکنیم. این حکایه به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خویش است. من فکر میکنم این حکایه برای شما پسند خواهد آمد، زیرا خیلی جالب هم هست. حالا با ما باشید. این حکایه هم مثل داستان‌های دیگری مثنوی بسیار داستان جذاب و دلکشی هست که در بطن خودش حکمت‌های زیادی را نهفته است. ولی من همونو میخواهم ذکر کنم، باز یک بار دیگر گویم که وقتی که ما مثنوی مولانا جلال‌الدین بلخی را شرح و توضیح میدهیم، ما به دریای حکمت، به دریای فلسفه وارد میشیم و هر کس از این دریا به قدر توانایی خودش برداشت میکند. و بازم هم باید من چو لب گویم لبی دریا بود، من چو لا گویم مراد الله بود. به یاد می آید که رمز و رازی مثنوی مولانا جلال‌الدین رومی بی‌نظیر است. روزی بود و روزگاره بود، در شهر یک مرد نکوکار بود که بسیار همسایه هایش را دوست می داشت و همیشه در فکری یاری دادن و درماندگان بود. اما این مرد ناشنوا بود. آن کری را گفت افزون مایه، کی تو را رنجور شد همسایه. خب یک نفر به اون یک نفری که واقعا عضوی شنوایی ندارد. البته اینجا باید ذکر کنیم که وقتی که مولانا قهرمان خود را ناشنوا میگویند، منظورشان این معلولیت ظاهری نیست، یعنی که نقصانی جسمانی نیست. اینجا در آخر ما بیان میکنیم که مقصد مولانا چی هست. از قضا روزه به این مرد خبر رسید که یکی از همسایه هایش که به تازگی به این محل آمده است بیمار شده است و حالش به نهایت بد است. بیمار جوان بود، خوبرو و خوش اخلاق، اما از اون روزی که او بیمار شده است تندخو شده بود و رفتارش نیز با اطرافیانش تغییر یافته بود. این نفری که ناشنوا است، نمیشنود، فکر میکند که البته عیادت همسایه ضرور است، زیرا من باید کاری ثوابی رو به انجام رسانم. اگرچند که این همسایه نو به محلی ما آمده است و من به خوبی او را نمیشناسم، اما وظیفه همسایگی وادارم میسازد که روم و عیادتش کنم. گفت با خود کرد که با گوشی گران، من چه دریابم ز گفتی آن جوان. مردی ناشنوا به خود اندیشید که وقتی که من به عیادت بیمار می روم و میخواهم با او صحبت کنم، او حرفهای مرا میشنود یا کی نه؟ من چطور با او صحبت کنم؟ و خود به خود میگوید که خب از پریدن لبش شاید حرفش را فهمم و چند سوالی را مطرح میکنم که اصلا در زندگی با اون سوال ها جواب های یگانه است و شاید او هم همینطور جواب میدهد. در این فکر بود که در ذهنش یک اندیشه آمد. او گفت بیا بهترش من برای خودم یک صحنه آماده میکنم، به قول یک سناریوی آماده میکنم و با این صحنه آماده به عیادت همسایم میرود. وقتی به او سلام کنم او حتما پاسخ سلامم را خواهد داد و البته خواهد گفت که به منزل ما خوش آمدی. پس من باید بگویم که تشکر، سلامت باشه. گفت چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. بعد دوم از او میپرسم که خوب همسایه حالتون چطور است؟ خوب اول پرسی کردم، او حتما میگوید که مثلا خدا را شکر حالم خوب است. من بگویم شکر، چی خوردی ای ابا؟ ابا یعنی پدر. معمولا پیرمردها در مقام محبت به خردسالان ابا میگن، یعنی پدر میگن، همین گونه مراجعه میکنن. او بگوید شربت یا مشبا. مشبا یعنی آشی که با مش آماده شده است. البته میگوید که یا خوراک طعام خوردم یا آب خوردم یا ماش خوردم، هر چی که خوردم میگم که اگر که خوردی پس آشت شود میگویم. بعد در آخر هم که از او میپرسم که مثلا کدام از طبیبان نزد تو آمده ایستاده است، او حتما نام یگان طبیب را میگیرد و من هم مثلا در جواب میگم که بسیار طبیب ماهر است، خوشقدم است، ما او رو دیدیم و سنجیدیم که هر جا رفت کارش برار میگیرد. مرد ناشنوا همین گونه صحبت‌های را که ممکن بود با بیمار داشته باشد پیش خود سنجید و همین گونه پاسخ‌ها را یعنی جواب‌ها را به خودش آماده کرد و به راه افتاد. این جوابات قیاسی راست کرد
پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. وقتی که به خانه بیمار درآمد، بیمار رو سلام کرد. بیمار گفت علیکی سلام و آن مرد ناشنوا گفت تشکر، سلامت باشد. مرد بیمار تعجب کرد و گفت که از چه سبب از من تشکر میکند، برای چی مرا تشکر میگوید و خیلی تعجب کرد و مرد ناشنوا باز ادامه داد. گفت چون حالت چطور است؟ گفت مردم. بیچاره همسایه این وقتی که ناشنوا وارد گشت، خوب ما میدونیم که انسان وقتی که بیمار شد طبعی او هم نازک میشود. حالم خیلی بد است و این درد در نهایت مرا میکشد. مردی ناشنوا که پاسخ را از پیش آماده کرده بود گفت شکر. و این یک حالتی هست که برای بیمار سخت تاثیر میکند. میگوید که این چی نفری که آمد به عیادت و وقتی که من گفتم که مرده ایستادم، او میگوید که شکر کن. از مردن من این شد است. گفت چونی گفت مردم گفت شکر، شد از این رنجور پر آزار و نکر. همسایه بیمار از حرف ای خوب پر آزار شد، یعنی رنجورتر گشت، چون جواب این مناسب نبود به آنجا. بیمار از حرف مرد ناشنوا بسیار عصبی شد، آشفته شد ولی چیزی نگفت. بعد او میگفت که کین چی شکر است؟ او مگر با ما بد است؟ کر قیاس کرد و آن کج آمده است. این در اصل قیاسی او بود که در ذهن این کج می نماید. بعد از آن گفتش چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد، افزون گشت قهر. بیمار بیشتر عصبی شد و گفت که این مرد حتما دیوانه است. این دیگر عصبانی شده بود از سؤال اوله. وقتی گفت که تو چی خوردی، گفت که زهر خوردم از دستی تو بر این همسایه که مثلا در ظاهر دوست هستی اما در واقع تو دشمنی ما بود هستی. بعد از آن گفتش چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد، افزون گشت قهر. من از خشم و ناراحتی میگویم که زهر خوردم و چیزی که میخورم مثل زهر است برای من، اما این مرد میگوید نوش جانت. برعکس وقتی که این جواب را گفت، باز قهر و غضب همسایه بیمار افزونتر گشت. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او؟ سوالی سوم را کرد که از طبیبان چه کسی هست که همه آید به چاره پیشی تو نزد تو آمده و تو را معالجه کرده و ایستاده است؟ کدام طبیب را دعوت کردید؟ بیمار که دیگر از شدت خشم طاقتش را از دست داده بود گفت مرگ. گفت عزرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک، شاد شو. همسایه رنجور که عصبانی شده بود گفت که عزرائیل آمده ایستاده است به معالجه من که بر وقتر جانم را گیرد و از دست شمایان نجات یابم. مرد ناشنوا که پاسخها را آماده کرده بود، از پیش آماده کرده بود و فکر کرد که نام طبیب یا نام پزشکی را بیمار به زبان آورده است. گفت قدمش مبارک است، من این طبیب را به خوبی میشناسم. خوشحال باشید شما یقین دانید که این طبیب را ما دیده ایم و آزموده ایم، بسیار ماهر است و به نزد هر بیماری که رود حتما ممکن نیست که در کارش ناموفق باشد، حتما تو را نیز از درد رها میکند و شما هم قطعا اگر این طبیب به عیادتتان آمده باشد دانید که صحت میشوید. بیمار از شدت خشم سرخ شد و زرد شد و سینه‌اش پر از درد شد، اما هیچ دم نزد و سخنی هم نگفت، چون فهمید که اگر هرچی بیشتر با این مرد دیوانه صحبت کند هرچی بیشتر عصبی می شود و هرچی بیشتر سخنهای ناراحت کننده تری می شنود. و این حرف را گفت و دیگر کر همسایه ناشنوا به فکر اینکه کاری خوبه کردم. اینجا مولانا میگن که کر برون آمد، بگفت او شادمان، شکر کش کردم مراعات این زمان. مردی ناشنوا نیز خیر و خوش کرد و به بیرون آمد و در کوچه دو دستش را بالا کرد و گفت خدا را شکر که به خیر بگذشت. همان گونه‌ای که میخواستم همین طور شد. خوشا که صحبت‌ها را از پیش آماده کردم وگرنه آبرویم میریخت. خوشحال بود که من قرض همسایگیم رو اجرا کردم. خب این بیچاره رنجور، این بیچاره بیمار وقتی که دید که چنین سوال و جواب شد، باز این با یک چهره خندان از خانه بیرون رفت. دیگر قطعا او برای خودش این نتیجه را گرفت که ببین این آمد اینقدر مثلا برای من حرفای ناسزا گفت، دلی مرا رنجان، حالی مرا بدتر کرد، باز خوشحال
бо як чеҳраи хандон аз хона рафт ки масалан ман ҳоли инро бадтар кардам. албатта ин гумони ҳамсояи ранҷур буд, лекин мо чуноне ки дидӣ соҳем дар асл айни воқеият дигар чиз буд. вале бинед ки дар дили ҳеҷ кадоми инҳо нисбати якдигар душманӣ набуд. ҳеҷ вақт аёдаткунанда намехост ки рафта бемора ё ин ки ранҷура ранҷонад. вале ҳамин ҳолат шуд, яъне дар ҳар ду тараф ҳам инҳо дар як мақом қарор доранд, дар мақоми ин ки бар хаёлу бар гумону бар шубҳаи худашон бовар карда истоданд. аммо вақте ки аёдаткунанда ба назди ҳамин бемор ё ин ки ранҷур рафт, вай бо нияти нек рафта буд. мавлоно дар бисёр ҷойҳои маснавӣ ҳам ба ҳамин масъала ишора мекунад ки одамон бар асари ҳамдигар нофаҳмӣ ба ҳамдигар душман мешаванд ё ихтилоф пайдо мекунанд. масалан ҳамун достони узум, инаб, ангурам агар нигоҳ кунем, ҳар сеяшон як матлаб доштанд, вале забонашон унҷа ба матлаба дигар хел мондаги мавлоно, яъне ки азбаски забонҳои гуногун доштанд, ҳамдигарро нафаҳмиданд, ихтилоф байнашон хест, аммо мақсадашон як буд. ҳеҷ кадоми инҳоро мо айбдор карда наметавонем дар ин ҳолат, яъне ки забони ҳамдилӣ набуд, забоне набуд ки инҳоя фаҳмонад ба ҳамдигар. дар ин ҷо ҳам яъне инҳо ҳардушам дар заминаи гумон ба ҳамдигар яъне душман шуданд. дар асл ҳеҷ кадоми инҳо намехост ки душман шавад. сухан дар бораи он аст ки инсонҳо гуногун назар ҳастанд. инсонҳое ҳастанд ки ҳарфу ҳиҷои онҳо ҳарфу ҳиҷои сода аст ва инсонҳое ҳастанд ки ба матлаб ба масъалаҳо ниҳоят чуқур амиқ назар мекунанд. ва инҷа аввалин матлабе аст ки инсонҳое ки гӯё бо ҳамдигар дӯстӣ доранд, бо ҳамдигар чӣ доранд, муносибат доранд, фикр мекунанд ки як некии онҳо барои як нафари дигар ҳамчунин некӣ қабул мешавад. вале гоҳҳо чунин аст ки қабули некӣ мухталиф рӯи кор меояд. инҷа албатта сухан дар бораи кариву дар бораи гунгиву дар бораи кӯрӣ намеравад. сухан дар бораи он меравад ки шинохти инсон, шинохти асли инсон ҳақиқатро нафаҳмида, ҳақиқатро нашунида набояд андешаи худашро баён кунад. бигзор инҳо бародар бошанд, ҳамсоя набошанду бародар бошанд. бигзор шахсҳои тамоман бегонае ки бори аввал вохӯрда истоданд, вале мавлоно мақсадаш, ҳадафаш чӣ ҳаст? ҳадафаш он аст ки яъне хаёлу гумону қиёси бо як чиза ба чизи дигар худат қиёс накун. масалан як одаме дидӣ, одамҳо ҳамашон як сурати ягона доранд, вале инҳо бо хираду бо маърифату бо донишшон ҳамдигар фарқ мекунанд. ба ҳама одамҳо як хел баҳо дода намешавад. бибинед як вазъият, як ҳолат, аммо ду инсон бо ду нигоҳу ду натиҷаи мутафовите ки барои худ гирифтанд. ҳолат ҳамон ҳолате ки буд, яъне ягон чизи бад он ҷо набуд. ин ҳамсоя ба хотири хубӣ омад ва кори худашро анҷом дод, он нақшае ки дар зеҳни худ дошт. вақти рафтан ҳам бо як чеҳраи хуш, бо як таби болида ки ман имрӯз як кори хубу савобе кардам ва гӯё дили ҳамсояи бемори худамро дарёфтам, хотири ӯро шод кардам. ин нигоҳи аввал. хуб нигоҳи дуввум, ин ҳамсоя ки худаш ранҷур буд, вақте ки ӯ гумон кард ки ин қасдан ин суханҳоро гуфта истодааст, баъд аз рафтани ӯ ҳолаш худаш бемор буд, бемортар шуд, бадтар шуд ва дар дили ӯ як оташи душманӣ нисбати ҳамсоя пайдо шуд. чаро? чун инҷо ду нигоҳи мутафовит буд. ин аз рӯи фикру нигоҳи худаш ин қазияро медид, ҳамсояи бемор бошад аз рӯи нигоҳи худаш. барои мавлоно масалан вуҷуди ин шахсиятҳо, масалан ки будани кар ё ин ки ҳамин шахси ранҷур, ҳамсоя буданашон, ҳарчанд ки дар як калима мавлоно ишора карда истодааст ки ҳамсояш буду барои дидорбинӣ омад, вале боз ҳам масъалае ки шумо гуфта истодаед, яъне оё ҳамин шахси ранҷур наметавонист ки ин одам кар буд ё не, мавлоно ба ин паҳлӯи масъала ишорат намекунад. албатта ин чунки шояд ин масъала дар мавриди ҳамсоядорӣ, дар мавриди дигар мавлоно метавонад ё ин ки метавонист аз он истифода кунад, аммо инҷо ҳадаф чизи дигар аст. ҳадаф яъне ки гумон ва бо андеша, бо хаёл амал кардан, ки оё ҳамин бо ҳақиқат рост меояд, ҳамин хел кори мо, яъне таваккал кардан
оё таваккал ба маънои имрӯзе ки мо мефаҳмем, яъне тахминӣ, яъне корро анҷом додан, оё дуруст ҳаст ё нест? Ба ҳамин масъала мавлоно ҷавоб медиҳад. хотири ранҷур ҷӯён шуд сақат, то ки пайғомаш кунад аз ҳар намат. аввали шукр мекард ҳамсояи ношиново, аммо ҳамсояи дуввумӣ чӣ? Ранҷур. ин мегуфт ки ман чаро ҷавоби ӯро надодам, ман бояд ӯро дашном мекардам. чун ин ба ман ин ҳолатро ки дод, чун ин ба ман ки душманӣ кард, ман ҳам бояд дар ҷавоби ӯ душманӣ кунам. мавлоно тамсил мезананд, мегӯянд ки чун касе ку хӯрда бошад оши бад, мебишӯронад дилаш то қай кунад. мисол мезананд, мегӯянд ки вақте ки масалан як нафари мо ягон таом, ягон чизе ки масалан ӯ вайрон шуда бошад, ӯро мехӯрем, қатъан масалан ба мо як ҳолати истифроғ даст медиҳад, яъне қай кардан даст медиҳад, чун дигар масалан вуҷуди мо ба ҳам мехӯрад ва мо мехоҳем онро қай кунем. хуб инсон ҳам мегӯянд вақте ки ин ҳолат ба ӯ даст медиҳад, қатъан мехоҳад масалан аксуламали худашро нишон диҳад. ӯ хашмгин шуда буд, ӯ мехост масалан захмашро кафонад. чаро ӯ ба ман душманӣ кард, чаро ӯ ба ман бад гуфт, ман ба ӯ бад нагӯям, чаро ман носазо нагӯям. вақте ки мо ба эҳсос дода мешавем, дар заминаи эҳсос корро анҷом медиҳем, пас мо яъне аз ҳақиқат дур мемонем. бубинед, ҳақиқат он суҳбати байни онҳо буд, аммо он андешае ки мард дар хонааш сохт, дар тафаккури худаш сохт, ин андеша чӣ буд? ҳамаш дар заминаи эҳсос ба вуҷуд омад. биёед як ҳолате ки дар зиндагии мо ҳамарӯза дучор мешавадро мисол мезанем. масалан дар ягон ҷои ҷамъиятӣ ҳастем ё ки дар зиндагии рӯзмарраи худмон ҳастем, байни мо ягон нофаҳмие мешавад. хуб агар мо сабр кунем, хуб ҷавоби ӯро дар ҷо надиҳему, каме сабр кунем, қатъан чанд лаҳза баъд ҳамон нафаре ки масалан ба мо як муносибати хуб надошт пушаймон мешавад ва агар каме инсоф дошта бошад, омада масалан узрхоҳӣ мекунад. лекин агар мо дар ҷо ҷавоби ӯро диҳем, ӯ боз ба мо як чиз дига мегӯяд, мо як ҷавоби дигар медиҳем, дар натиҷа мешавад ин муносибат бадтар ва ҳатто шояд ба занозаниву ба одамкушӣ ҳам омада расад, ки мо бибинем агар сабр кунем, меваи хубтари он чӣ буд, ки мо аз ҳамон ҷо ҳамин тавр рафтем, ҳеҷ бедие ба мо нарасид. аммо агар сабр накардем, натиҷаи бадтар мумкин барои мо расад. мо кай мефаҳмем ки масалан меваи сабр ширин аст, вақте ки талхии онро дида бошем. ҳамин ҳолатро биёд агар оқибаташро тасаввур кунем, масалан байни мо ҳамдигарфаҳмӣ нашуд, ман ҷавоби ӯро додам, ӯ ҷавоби маро дод, дар натиҷа занозанӣ шояд кори мо масалан ба мақомот кашиду рафту дар охир ҳам вақти мо рафт, ҳам масалан шояд яке пушти панҷара меравад, зиндонӣ мешавад. агар мо инро фикр кунем, мебинем ки сабр кардани ман чӣ меваи хубе ба ман медиҳад. ҳамин тавр дар ҳамон ҷо ҳамон қазия ба хотима додем, чизе нашуд, ман ҳам ҳеҷ ҷои ман кам нашуд аз сабр карданам ва баръакс он тарафи муқобил аз кардии худ пушаймон шуд. мавлоно ҳам инҷо мегӯянд ки агар ин нафар боз сабр мекард, барои ӯ беҳтар буд, аммо аз он ҷо ки сабр надошт, ба худ мепечид ки бояд ман ӯро рафта масалан ҳаққи ҳамсоямро дар кафи дасташ диҳам, ки ӯ омада ба ман ин бадиро кард. лекин дар асл чутавре ки мо гуфтем, ин ҳамсоя намехост дар ҳаққи ӯ бадӣ кунад. инҷо нигоҳҳо буд ки барои мо ин натиҷаро дод. ин монанди он аст ки мо ҳам имрӯз ба китоби мавлоно ҷалолиддини балхӣ назар мекунему, аз он масъалаҳои зоҳирие дар меёбем, аз ҳикоёташ механдем ё ба ҳикоёташ гирья мекунем, ба нақлҳояш масалан назарие дорем ки он воқеан ҳам назари зоҳирист, вале дар асл дар ботин чӣ андеша дорад, чӣ фикр дорад, чӣ пешниҳод дорад, мо камтар мефаҳмем. бисёр шахсоне ҳастанд ки дар натиҷаи гумон ва хаёли зоҳирии худашон гумроҳ шудаанд ва аз ин хотир мавлоно мегӯяд ки ҷумла олам зин сабаб гумроҳ шуд, кам касе аз абдоли ҳақ огоҳ шуд. яъне бисёр одамонро ҳамин қиёсҳои нодуруст гумроҳ месозад. яъне вақте ки масалан баъзе нафарон як шахсеро мебинанд ва ҳамин хел андеша мекунанд, мегӯяд мавлоно ки гуфта инак мо башар эшон башар, мову эшон бастаи хоби мухвар. ин ҳам одам ҳаст, ман ҳам одам ҳастам, ӯ ҳам мехӯрад, мо ҳам мехӯрем. ин як чӣ ҳаст? муқоисаи суварӣ ҳаст, зоҳирӣ ҳаст. инҷо бисёр як нуктаи муҳимро мо метавонем гирифтан, ин ки масалан дар ин ҳолат ҳамарӯза дар зиндагии мо
پیش آمدنش ممکن است. یک وضعیت می شود که باید ما مثلا خودمون رو یا اداره کنیم یا اداره نکنیم. اگر اداره کردیم نتیجهش چی می شود؟ اگر اداره کردن نتوانستیم نتیجهش چی می شود؟ خب مولانا اینجا این رو به عباره کظم غیظ آوردن، میگن کظم غیظ این است آن رو قی مکن تا بیابی در جزا شیرین سخن. کظم یعنی به معنی این است که یک کوزه چنان سری او رو پوشیده باشیم که مثلا هیچ چیز در اون نریزد. غیظ معنی خشم و غضب. مولانا میگن که خشم و غضب رو فرو بردن فایدهش این است که مثلا تو در نتیجه یک چیزی خوب به دست میاری. صبر تلخ است اما میوه او شیرین است. انسان نباید عمل خودش رو به طوری که ظاهر رو میبیند بهاگذاری کند. یعنی بینید وقتی که کار مهمانی بیمار شد ظاهرا از جواب بیمار برای خودش خلاصه برآورد. حالا بیاید مثال میزنیم. این را حتی علما ثابت کردن. میگن که برای خود رو اداره کردن ما در علم روانشناسی یک اصطلاح داریم که میگن که زفیرنی اکسپریمنت یا که تحقیقات شیرینی. این را در تقریبا سالهای آخر سال 1968 تا سال 1970 یکی از عالمان روانشناس والتر میشل گذرانده است. او چیکار کرد؟ آمد در یکی از کودکستان‌ها کودکانی از سن 4 ساله تا 6 ساله را انتخاب کرد و با پدر و مادر آنها یک شرطنامه بست که من روی این فرزندان شما تحقیقات میگذرانم. 600 نفر کودک را انتخاب کرد. تحقیقات چگونه بود؟ آنها می آمدن هر کودک را جداگانه وارد یک خانه میکردن، یک اتاق میموندن و در نزد او یک شیرینی میگذاشتن. کودک را میگفتن که تو میتوانی این شیرینی را بخوری، اما اگر 15 دقیقه طاقت کنی و این شیرینی را نخوری ما در مقابل او به تو یک شیرینی دیگر میدیم که تو در نتیجه 2 شیرینی میخوری. یکی نه، اگر 15 منوت طاقت کنی صبر کنی 2 شیرینی میخوری. خوب نتیجه این تحقیقات بسیار عجیب بود. از همین 600 کودکی که آنها روی آنها تحقیقات گذرانیدن یک گروه آنها حتی هنوز تحقیقاتچیان از آن اتاق بیرون نرفته شیرینی را خورده بودند. خوب یک گروه دیگر مثلا برای اینکه خودشان را اداره کنند اون شیرینی را در نزد خود گذاشته تصور میکردن که گویا یک گربه خانگی و از او رو نوازش میکردن، با اون بازی میکردن. بعضی مثلا روی خود رو میگرفت چشمانش رو میپوشید که شیرینی رو نبیند. بعضی آنها به دیگر طرف نگاه میکرد که مثلا از نظرم دور باشد. خلاصه روی این 600 نفر وقتی که این تحقیقات رو گذراندن یک گروه اون رو زود خوردن، یک گروه مثلا 15 دقیقه صبر نکردن در میانه او را خوردن، یک گروه دیگر واقعا 15 دقیقه صبر کردن در نتیجه مثلا صاحب 2 شیرینی گشتن. خب عالمان به این چی قناعت نکردن. روی همین 600 نفر سالیانی دراز آنها رو خوب نگاه میکردن که چطور زندگی میکنن. نتیجه این شد که تمام آن کودکانی که مثلا طاقت کرده بودن 15 دقیقه در زندگی در دوره مکتب، در دوره دانشجویی، در زندگی مستقلانه همه موفق بودن. خوب درسشان رو میخوندن، خوب تحصیل کردن، زندگی خوب داشتن، کاری خوب یافتن، خلاصه در زندگی موفق گشتن. اما آنهایی که مثلا طاقت نکردن، خودشان رو نتوانستن اداره کنن در این تحقیقات، همهشون در زندگی ناموفق بودن. یا درسشان رو خوب نمیخوندن یا اگر درس رو هم خوب خوندن بعد از اون نتوانستن یک کاری خوب، خلاصه در جمعیت جایگاه خودشان رو نتوانستن پیدا کنن. اینجا هم مولانا همین چی رو میخوان که وقتی که مثلا کظم غیظ ما چطوری که گفتیم خشم رو فرو بردن و خود رو اداره کردن همین رو میخوان گفتن. ما باید که با گمان و خیال و با اندیشه های یک جانبه کار نکنیم. این البته ببینید که یک جانبه یعنی با عقل تنها با اندیشه خود ما تکیه نکنیم و باور نکنیم. اینجا اگر ما با وسیع‌تر نگاه کنیم مسئله مشورت کردن هم میتواند که در همینجا باشد، چون که این مرد ناشنوا فقط به اندیشه خودش تکیه کرد و به همین حالت گرفتار شد، همسایش از خودش رنجاند. میتوان چنین خلاصه کرد که انسان باید گوش غیبگیر داشته باشد. انسان نسبت به اون معنی های ظاهری که گوش میکند باید ژرفتر رود. یعنی از هر زاویه وقتی که ما به این حکایه نظر میکنیم میبینیم که اون یک حکمتی رو برای ما و شما بازگو میکند و مهمتر از همه ما و شما در زندگی باید
матлабҳои аслии ҳамсӯҳбат, матлабҳои аслии китобҳо, матлабҳои аслии осори адибону муҳаққиқонро жарф омӯзем ва ба он баҳои ҳаққонӣ диҳем. аз ин нуқтаи назар масъалае ки дар ҳамин ҳикояти ба аёдат рафтани кар бар ҳамсои ранҷури хеш баён шудааст, масъалае ҳаст ки дар ҷомеаи мо вақте ки мо дақиқтар нигоҳ мекунем барои тарбияи маънавию ахлоқии ҳар кадоми мо аз нигоҳи масалан андеша карда сухан кардан, дониста ба як ҷо рафтан, танҳо ба андешаи худ бовар кардан ки боиси мағрурӣ мегардаду ин ҳам боиси лағзиш мегардад, ҳамин масъалаҳоро дар батни худаш ҷо додааст ва пеш аз ҳама мо инҷо ҷанбаҳои ахлоқии ҳамин ҳикоятро барои худамо бардошт мекунем. бисёр ҳикоятҳои маснавӣ ҳастанд ки ҳамин хеле нотамом ҳастанд, яъне баъд чӣ шуд гуфтани савол пайдо мебиёяд. ҳамон достони аввали маснавӣ подшоҳ ва канизак ҳам агар нигоҳ кунед меравад, дигар мавлоно ба андешаҳои бисёр чуқур бармегардад, дигар баъд чӣ шудашам мо наметавонем ки ҷавоб гӯем. пас ин баёнгари он аст ки мавлоно барои он ки матлаба ба самъи мо расонад, як чизи бисёр зебою ширину ба фаҳму ба зеҳни мо наздикро мегирад, баъд матлабро тавзеҳ медиҳад. ҳама гап дар сари ҳамин ҳаст. мавлоно мегӯянд ки бас касон кешон зи тоат гумраҳанд, дил ба резвону савоби он диҳанд. хуб бисёр инсонҳое ҳастанд ки масалан фикр мекунанд як кори хубе анҷом додистанд. инҷо мавлоно хуб ба тоат мисол мезананд. бисёриҳо мегӯянд фикр мекунад шояд ба ҳамон амалҳои солиҳе ки мекунад фахр мекунад ки ман масалан фалон корҳои хуб кардаам ва натиҷаи ҳаминро фикр карда дил ба резвону ва биҳишту савоби он додаву дигар мағрур мешавад. аммо мавлоно дар идома мегӯянд ки худ ҳақиқат маъсият бошад хафӣ, кас кадир бас кадир конро ту пиндорӣ сафӣ. аммо ту дар асл намедонӣ ки ҳамин коре карда ки ту ба он ифтихор кардаву риё карда истодаӣ, ин худаш ҳамон корҳои худи туро месӯзонад. ин дар асл ту онро соф мепиндорӣ, аммо ҳамин фахрфурӯшият, ҳамин риёкорият ҳамин онҳоро чӣ сӯзонда истодааст. ҳамчун он кар ку ҳаме пиндоштааст, ку накӯӣ карду он баръакс ҷаст. айнан мисоли ҳамон ҳамсояи ношинаво ки фикр мекард ки чӣ кори хубе кард имрӯз, дили як ҳамсояи ранҷурро ба даст овард, аммо дар асл мо дидем натиҷа чӣ шуд. баръакс он бечораро бемортар кард ба он коре ки карда буд, аммо ӯ ба гумонаш гуфт ки ман кори хубе кардам. ӯ нишаста хуш ки хидмат кардам, ҳаққи ҳамсоя ба ҷо овардам, аммо баҳри худ ӯ оташе афрӯхтааст, дар дили ранҷур худро сӯхтааст. аммо ин ба ҷои кори хуб кардан мавлоно мегӯянд чӣ кор кард? гӯё дар дили ҳамсоя як оташе афрӯхту тамоми хотираҳо, тамоми хубиҳое ки инҳо собиқаи чандин солии ҳамсоягӣ доштанд, ҳамин онҳоро сӯзонду барбод дод ба ҳамин як коре ки кард. мо инҷо ҳам натиҷа гирифта метавонем ки инҳо ҳамсояи дерина буданд, на ин ки ҳамсояи якрӯзаву дурӯза. агар гӯем ки пас чӣ гуна масалан ин наметавонист дарк кунад ки ин кар аст, ин ношунаво аст, аз рӯи ношунавоӣ ин корро кард. хуб мавлоно, мо дар аввали ҳикоя ишора кардем ки ин нуктаро мегӯем, мавлоно манзурашон нуқсони зоҳирӣ нест. инҷо ки масалан ҳамсояи ношунаворо мисол овардан, манзур ин нест ки ношунавоҳо ин тавранд. манзури мавлоно ин аст ки мо бемориҳое дорем ки бадтар аз ин. масалан бемории кина, бухл, ҳасодат, душманӣ, бадбинӣ, ин бемориҳое ки дар дохили мо ҳастанд, ба зоҳир онҳоро мо намебинем, аммо бибинед чӣ паёмадҳои баде барои мо инсонҳо меоранд. хуб мо медонем масалан як нафар фарз кунем бемории бухл дорад, нисбати мо бахилагирӣ мекунад, мо меравем дар ҷавоби ҳамун боз ҳамун коре ки ӯ кард, яъне ҷавоби бад медиҳем. хуб барои чӣ мо бояд ҷавоби бад диҳем? агар мо гӯем ки масалан инҷо чаро ин дидаву донистӣ ки ҳамсояи ношунаво буд бо нисбати ӯ бадбинӣ кард, мо ҳам дар ҷомеа ҳамарӯза ҳамин корро карда истодем. медонем фалони бемории масалан рӯҳӣ дорад ки бухл ҳаст, боз мо ҳамонро дида дар ҷавоби бадии ӯ бадӣ мекунем. аз ин лиҳоз ин ҳикоят барои он ки мо қиёсҳои ноҷо накунем, барои он ки мо дар андешаи худ танҳо ба донишу андешаи худ мо такя накунем, яъне танҳо ба дониши худ ҳам такя кардан боиси лағзиш ва гумроҳӣ мегардад. ва аз ин лиҳоз
ҳамин матлабҳое ки мо дар боло зикр кардем бо рангу бо сурати бисёр гуногун дар зиндагии мо вомехӯранд. Яъне мо бо қиёси худамо шояд бо як андешаи худамо ба як нафар як ҳарфе мегӯем, аммо ин матлаб нодуруст маърифат мешавад, дарк мешавад. барои аз ҳамин лиҳоз мо бояд ҳамдигарро дуруст дарк кунем, фаҳмем, гӯш карда тавонем, шунида тавонем, то ин ки ҳамин гуна мушкилот, ҳамин гуна нофаҳмиҳо рух надиҳад. ما همیشه فکر میکنیم که همه مثل ما فکر میکنند و مشکلی هم همین است که همه را با چشم خویش میبینیم. دوستان عزیز، اینجاست انجام برنامه گلچین مثنوی و این بود یک حکایت، یک داستان از مثنوی معنوی. تا دیدار آینده در برنامه های بعدی، خیر عزیز.